Shano shooting setting ngibambe ngaphithi ithuli yabo ngigade ukuthi awuzoshaya ngapha la ngakashayi khona ayivele indoda vele ibuye khona ngapha la ashaye khona ndoda ngisavalelisa ide fresh shooting shot itsotsi ngokuthi mfethu ngicala kubona namaye ngikhulile ngangazi ngeze kujika khona umuntu oyoshaya kanjalo isikhalisa Spanisane leso ngoba sponsor kusasoli sakumayina hayi ngisifuni leso hayi ngisifuni hayi ngisifuni ngisincazo precon ana yabo manje nokungezwe bakhuluma ngabodini yawo futhi lapho kwabona imvula ebhayi utshani sikuthola bude kungaka mara sabuthola bulele ngoba imvula yayiningi ukhawathile imvula leyo futhi phezulu kwendlu kwawilije lokubeka izinto phezulu kwendlu laba sobisengithi yambulala vele Thingizama sihlekile thingizama amakhosha nawo Bengiyafuna leyo bengiyifuna to we leave no stone unturned. Yeah, welcome back to yet another episode of Fear Line with 925. You know, we're doing it like we're doing it for TV, the podcast that other podcasters watch. We're back again. You know, it's Tuesday, you choose off 925. So, enjoy it, guys. You know what this podcast is all about. So, today, Petumchita, go by the name Untlantla. Tlantla na Kalela about the upbringing yake, since you know I cannot explain any further more because you know what this podcast is all about. Tlantla Kaslamukren. shop esekhaya Umnandi. hayi Sure but yeah mfethu ngizothanda ukubonga mfethu ukuthi sithema sikubekela ngendaba le podcast wathi usharp now uyafuna ukuthi uzoshare whatever experience obenayo 11 yabona ngabe uthi okunye mhlambe ukukhawathile maybe ungakhona ukuhila if ever izinto uziringa yabona so mfethu ngiyabonga so ungacala utshela abantu ukuthi Unhlanhla ubani ukhulelephi ukhule kanjani ngikhulela iprime Chuti gajani kona ngihlala la yabo there's a place bayibiza ukuthi kugajani mara now sibayiphi igama iBergensel when Vice Street uya Standard one oh yeah uyadlula iCharlie Siliso rini endlulisa lisi alright then kuba ngapha right inside kamafutha yabo ini plus lapho la juma already ngizalelwe khona alright abo nali lideng lephuma emntwaneni la isibonweni inkaba ingalapho then na uya phambili khona le plus lelo ke mina ngibesilem singihlala lapho okay ngifunde khona maybe grade 1 hlala nabokhokho ke hayi ungafuni ukuya esikolweni khokho ngeke uzuye vele uyabatshela abantu abadala ukuthi mekeleni umntwana lo yabo mangafuni mekeni yabo lento le yangenza ngamfela ugrade 1 wami futhi intanga zami zaba 1 grade or 2 grade yabo phambili lapho ngisele eplazini ngicala ngibo sile ama audit sikangifaka isikolo la Mbalende ngizoyenza ugrade 1 thola intanga zami zenza boma grade 3 ngithola masimuva kanjalo then ukukhula ama kuvala igolo ngiyale yabo ngiyale 2004 kushona ugogo wami ukhokho yabo umama uzala ugogo wami ashone 2004 kwabona imvula eblind bathe batudineo yakhumbula ngicaba sure batudineo ngisho manje khulunywa ngani ngazi lekama langicake Capricorn or Capricorn ana yabo manje nokungezwe bakhuluma ngabodineo futhi lapho kwabona imvula ebhayi utshani sikuthola bude kungaka mara sabuthola bulele ngoba imvula yayiningi ukhawathile imvula leyo futhi phezulu kwendlu kwawilije lokubeka izinto phezulu kwendlu lawa lamshaye zange vele survive mara samthola lapho zange survive isikhathi eside family nayo ngale Standard one ngabini yabo bese kuba only lami ngihlala nalo la 15 ntwana yami ugogo wami ushone not 4 years
uMoses Gabinde bese kuba ugogo wami Ana kanye naye kasekho uhlala ngale Davidton Lecava. ya Davidton uhlala uncle lami mara manje ubongani futhi naye yabo khokho wami lokutshela ngakuthi washona 2004 uncle yami imgcine 2001 yona yaboshwa yahamba 15 years Okay. yeah cabanga enza boma grade 9 uboshwa hamba uhlala emjindini Babathu maruqala standard 1 ngisho wahlala olubomvakashela Petali ilo standard 1 Babathu wahlala waze weza wamsondeza eduzenyana kwaba Modabi yabo nami la ngicela khona ukuyomvakashela lapho ejele ngicela ukubona ijele futhi life nje nami lapho sekugogo wami lo waseDavidton Ana ukuthi ngize ngizohlala khona Town. yeah ugogo seshuthi unomkhulu cela nekhehla lakhe khehla selidala nyana yabo selibodala nomalume umele abuye nogogo ngibiza ukuthi ngizohlala ngale eDavidton ngifike ngihlale lapho ngifunda grade 7 ngikhumbula yeah Jela ngicala lapho nama ukubona nasigela sharp ngaza abantu one vele sithulisa kubosami abantwana nje vele yabo ayi nomntwana nje usitoti vele anishayisana kanti lo muntu yena hayi ukuthi unama-tensions amabi kodwa mina ngimazi ngale ndlela ngicabanga ukuthi ngimazi ngayo ngoba ukulo kwami nayo indoda kwaba nje inyanga mhlawumbe 1 or 2 yenyanga ula nobani sengisho nami yabo phela ngumjide shishe ngavele ngajwayela abangani yabo ngisho uma ngifunda khona la isikolo siseduze mhlawumbe nje ngala kuya igate iseduze maybe ngathi le distance esuka la egate la ngihlala khona mhlawumbe ngiyidablishe maybe yabo Loda funda lapho Kingsway Primary School iCombine primary yabo funde lapho nokho kwamvele isiloku sinucabana yabo nomjidi uhambele buye ebusuku angakabhemi kwayi lapho ngina 15 ngabhemi kwayi ngakabhemi Ntsango nethi ukujola nje lokho naloko yabo Cede lo nyaka loyo vele hayi ngimafeweli inzani nawo nomama siyazi kumele primary abantwana engifunda nawo thina sihlezi samashide say3 sithandela nje abomama yabo she olilami ngaphandle nestepfather sam vele shuthi kuzwana encane bangani njengoba ungafustana nestepfather kuthi vele ngisibanga ivari yabo sibanga iqiniso ukuthi kuphela kusubaba yabo ngoba the way kungakhona kungathi lo muntu akamazi yabo wabakhe kanti sikhuluma ngomuntu ohlaleza every end of umuntu mina engiya kuyo umuntu mina engifoniswayo yabo shuthi ko already yabo uyatshela ukuthi awumfoneli umuntu yabo nikhuluma nalo muntu Ngidanga mdlala indaba yabona ima past man yabo stepfather sam okay kuzwana odi unmina naye yabo uthi ngimbiza ngobaba mara okay akusuba bami but vele ngimbiza ngobaba nentwana yami hayi akunankinga lapho
ngisola khona ukuthi akuphathwa ngendlela engafani nalabantwana bakhe umntwana wakhe ya hlukile nje yabo uqinisa likho lapho yabona ya akikho kwamali yabona ngayicela manje umntwana wakhe kuthiwa isoniko yonikwa le yabo yikho into shuthi ubaba nje ngoba nakho yabo manje lento lena umntwana yakha iyathinta yabo ukuthi why kanti la kwenzeka so ngoba mina ngiright yabo ugcina sinicabana nomntwana ukuthi akonje kukini akonje ubabakho yabo ikhanda inzondo lento leyo kodwa nje yabo ukuthi ube nayo lento ukuthi hayish ube manje ubaba bekakhona and still lapho besaphila le out yabo noma ngijona ngithi ngicabanga kuze noshiye ngicabanga kayithi ukuthi ngiphula letsotsi yajafika ngilanga ngibshaya ngibshaya ngidumela nensango yo ngiphula ke lapho lokushaya bohle lenjani ngimisa lapha mwakhe athi ngibhekele yabo ngibhekane nale out ngimela phethe ibhande lomuntu udlulela sendlini angidale sinistakishe ngrabishe sekhaya shuthi sibhekale mangibhekale mfethu ushala busweni wa yabo ubamba ngapha kumaqhume ngithi ngiyabuya ngiza ngapha bhekale umntwana lapho na ngizobunangaki ngoba bengenza ngathi pretend yeah pretend ngishando nje shuthi ngisathi ngibambe ngaphithi ithuli yabo ngikade ukuthi awuzoshaya ngapha la ngakashayi khona ayivele ndoda vele ibuye khona ngapha la ashaye khona ndoda bona ngisavalelisa ide fresh shuthi ngishade tsotsi ngokuthi mfethu ngicala kubona namaye ngikhulile ngangazi ngeze kuthiwa khona umuntu oyoshaya kanjalo besikhalisa le ndoda ukuthi esikhalisa le ndlela ngishaya ngayo mfethu ngisho njalo yabo ngimile lana ubhekisa le umuntu yabo phisa ukuthi umntwana umuntu even noma ngaka ndoda mangilimaza nangangenza njalo ya uzongimisa la uthi ngibhekele nasuka lapho ngishanga ebhandi la ebusweni hayi ndoda hayi ndoda discipline njalo ndoda uthatha into leyo ubulala umuntu mfethu akakushaya ngisho ngenduku ukushaya ngebhande so ngishaya kuphi ebusweni hayi ndoda ukuyosha kuphi umuntu ngebhande ebusweni yabo mamshaya ngekopano wenza wrong but ushaya ngebhande hayi ndoda ayikho into yoshaya umuntu omdala phela and ukushaya umuntu osumntwana wakhe yabo ukushaya ufuna ukhetha wena ufuna ukhetha umama wakho yasemtshana yabo ufuna ukujabulisa umntwana wakhe ngapha bashaya kuni-1 boruboga benigangene nonke yini lapho umntwana lo munye bengimshiya nga-4 years umntwana so manje njengoba i-time up likushaya ngale ndlela ebelikushaya ngalo bekuthini kuwo njengoba kutshela ukuthi ndoda ngeke uzuthi umuntu yashaya ukuthi wena bekangidiscipline akusipdiscipline le i-punishment nje impilo yonke yabo ngoba ijabulisi le noma manje ngikhuluma kanje ya kusho nje nowangikhawathi umqondo nje Brian ukuthi ngihlezi nale reminder yakhe nje yabo angithi ngibambe indlebe ngithi ngivele ngicabange yena le muntu angithi ngibambe indlebe kusho ukuthi nje kumele ngicabange yena le muntu deshi nje ibhodi ngishaka nje just cabanga nje lile agcinile desengibona ukuthi azini lana khise ngishayile soka yi1 engabona cabanga yithi ukuthi ezisakho sami bese ngitshela ukuthi mangifuna ukuzwa kakhe ngizohlala khona 15 noma yini engithi ngiyabheka ngeke la
and sinoma already ngiceda kukhuluma nale already 2 days ukuthi hayi phela mina ngicabanga ukuhlala le kagogo emungithi ngifika ejardini shuthi umuntu obekahlezi angekho lejama hlale shama contract yabo sipanela kuphi lengaphandle yabo jama lakho chama lo ntwana yami ela michama hayi sisizilona simlomi ela michama lifikela ngabo end of lihlali welasi olihlala ekwalo lodwa nalo yeah okay yeah bana ulelaye ngazi ngababona bachukele hayi ngivele nje yabo namqala ngiba smart hayi abasajulu labantu uleli nje linkaya nje ungami ngifonela ngibuye ngithola yabo mshayeli round China advice card from 2007 showing the out. Yabo. Yeah. Chama la. Avai ngaba very pale in their corn. Lena display. Yabo la kala khona nami sengitshela uma already uthi akhomula phambi kwezolo. Ngithi ngifuna ukama. Achiya ngijanga secela ukuthi ngami. Njengoba ngithi ngiyafika ngithole le out khona. Angitshela ukuthi shuthi ngifoka lapho yabo shuthi ngihleli sofeni kanje ngawo ngibukela TV noloku uyafoka manje uyabona ukuthi kuse concentrate anga le la kimi bukela TV yabo ende kunokugwayi ilo ipi vela shuthi azi do timba ene tonya chile ichura yohani watu wanchuo ngri zanga ngishaya nakhona ngivisi yabo ukushaya wenzeni manje angishayi yavisa ukwayi angike umntwana ndoda lapho nokugwayi manje bese masifika endaweni zokucala uganga yinto bese icalisa uganga nalapho nakhona lapho ngithi lapho ndoda manje njengoba ngibhema ukwayi nginuku ilo ibhi shuthi yaqala ke lawo yabo yeah ngeke is not nje fast ukuthi uvele ungenele igwayi ungenele ini yabo usisintwana yabo nabo achoose or lento leyo sopeta ngale ndlela ukuthi soyibonile yabo omunye umuntu uthawubona igwayi ukuthi ubhema sompexis mlume yena hamba uyizama lena yabo ayifundele yena lapho ndoda ndi 18 17 hamba ngohlala 15 ngamagogo cala vele singibamba inkunzi ke vele yabo umajidi wami inkunzi hlala emaselena qala bangithola ngiphethe iB ngoboshwa kwakho so uqala kwakho ukubamba inkunzi uqala kanjani uwe waye emajideni or amajida wakulana hayi into lezi izinto nihlanganisayo ngobani ukuhlanganisa nikhuluma noma out ukuthi hayi sibongene nesiwayenze yena ke samsolana so yabo ngathi uyilanda ndoda imali yakhona manje wami thina baningi ngakasikwadi ke bangithola ekseni uyokhapha umunye umngwana phethe iB ikoni mess namali awujebheka ndoda ayi koma ngivala thatha iB echitha phansi ngibeze venini ikona bangikhuthuza thatha ngibeke isikhwameni ikona bangikhuthuza lapho something bathathele iB abayichithe bangihlehlela ngihamba ngepolice station ngihlalise police station 2 days ngathi ngibuye engithi ngiyabheka yangishita ayithi ngithulile ngingabuyazi umfiti ukuthi ngishaya ngokusotsha kanjani
khulile nje singaka hayi ngasho ukuthi yabo kube ngeke ngathola nje a piece of paper wathi nje hayi akhalimi yabo amaphoyisa ufana soldier andoda ngagijima ngekhona uthi yami ngigijima ngizele lapho ngisithande lesi sipandesi sokuseva abantu nje kanjalo aneva nje lepandesi right ngoba ngathi uyalala nje uthe angeke ugidle manje usuyagidla laba yakhuluma ngisholo le mic yakho nodonsa shuthi mehlo semzini konje ngibekela ngaka ucala kwakho ukufahlakiswa yini ukuserious beside drinking in public drinking qala sinamajita sise 19 awuthiyama umlindosi nenye awuthi wajuputije awubosho nje lapho shaya ipraki tuck shop ngiyobokutshela tuck shop incane nje fruits and veg shaya yona shama snacks nalama fruits usithola ngazi usiphethele isitoko sinamajita sigcwalisele isitoko ekamerweni yalomjita wasithola nalesitoko mina bengekho ngoba wasithola nalesitoko ke mara amajita bawathola wona ahleli mara bayibona impilo mayingena umphakathi babaleke bajumpa amafence bagijimise bababamba uvusi nobutitshi shuthi umuntu ongekho yimi umlindosi yabo lezi ziboshiwe ungathi kwasala umuntu oyi-1 ngaphandle kwani hayi akekho bonke labantu laba basabanjwe ngoba yimi wabo segcineni mangifika emaseleni nangovayilo nobutitshi hayi bophile kuba i-housebreaking sesi-3 qala la khona salihamba mara baze destroy ngoba bekushoda umuntu oyi-1 wesithu ngiboshwe bheta in the event boshwe event ngiboshwe ngale bengitshela ngayo ukuthi ka-7 Clark event ya la bekungaka-renovate angisho ngayo ngathi sekwa-renovate ngokuphi lapho oh yeah and awusiye lapho event Clark bisinokuya nje esikhathini esiningi asigcine sinokuya ebusuku nini bethu zele mina njengoba bahlaba-ke basigijimisa sibaleka awuthiyama kusingcono sikubambe ngelinye ilanga 4 akusingcono sikubambe ngelinye ilanga ya mhlawumbe ngabazange umkhawuze bekuzaba ngcono awuke mina hayi man akube recorda yena sikisele emuva azangathi ukuthi mina bashaya ishop amaveji watholakala naleso shop ukuthi ishawe njani akasho ukuthi kwenzakaleni bayishaya le shop i-planning yayo mina mangithi how was your first time uboshwa kumele uchaze ukuthi saboshwa shaya ibrag dabe kuyimi nempintshami sangena sayenza sambamba or naphula imphethe inani awusho konke hayi tuck shop ama-fruits and veg mfethu uyiphula amasenga irephe lento sifake izandla sithathe konke lokho wazangene phakathi hayi ngemane ntonza nje sure waboshwa yamajita wabathola lapho kakubhiki wena buba mina bengisawuhereza ngahamba ngaye 15 mina ngaya kami inkomo yafike ngithola kami ngoba bagcine bakubambile la yabo afike ngithola lapho inkomo kami nakhona umagogo befikile le nkomo yafuna amanama yabo manje singabhayisana majita nami ngikhuluma nani concentration inkulumo
Concentrate phela ungaziphindisi yabo. Asicala ukuthi riding hlezi sishuna riding so thina simamele wena ukuthi uthini then ama-question azobuya kulento leyo ukhulumayo manje ngifuna ungoshela nani yabo. Ile nto bengitshela wona masacala uBraham lento kumele ubheke ukuthi ubukela abantu mama sebakubona udayi kanje uzoba proud mase bakhomba riding wena so vela sewudayi. Ngithi manje about idanga who I am vele yabo but lokho sikukhulumayo sikuzama just kube into eplan yabo bona udayi nani hayi something ongayikhuluma nginkinga nokuthi ngithi khona izolo namhlanje yabo phela nabantu mfethu ukuthi masiceda masishaya into so bazobuya kithi bafike bathina silethe content ebhedayo kanti sometimes akusiyithi hayi nani ukuthi ngibheka kanjani manje angazi but if usithi ya kubeka sekhuluma kanjani so kuleyo 3 months lebo iletha yini into entswembo kwayibona phakathi izinto ekhulumayo nje lapho nje umsangane Brian yabo uzakhuluma zona igebengu zibe serious mara lapho usuke umuntu ayikhumbulele emadladleni ofane siba busy ngenombolo ukuthi lento leyo manje ayisavumelekanga manje ngoba wena Brian la ukhona uyaspana and futhi uyankawuza ukhona njani ukusebenza mangale ndlela ongayo angihlilo ngithi ma but uhlala kwakho uyaringa uhlala kwami ngithola kumele ngabe nokuringa ngikho comfortable ngithola into ekwenza ukuthi uchubeke ngokugawuza ungazibhekeli level yakho ukuthi ibe grand because since ukhula bonke grand why manje ungablumi phansi ucabanga ukuthi shathi ngenza into right there why azi I hope njami azibona track ngibambekile akhuluma make wena ngenhliziyo cham yari ringa nobani ngiringa nami ringa nobani ngithi angisho ukuthi mangikhuluma ngenhliziyo ngiringa nami khuluma nami manje mangikhuluma nawe mina ngikubuza ukuthi njengoba unkawuza kanje yini ungabi nomqondo ukuthi athi ngishinde unkawuza ngispanele ukuziphusha ilevel yami ukuthi ibe better since ukhula bewungekho shawo yini into ekwenza ukuthi ungaqabangi lokho unkawuza kanje because yabona ngikhuluma lento because umuntu ozoba ayibhekile uyabonakala ukuthi unkawuzi so manje yini into ekwenza ukuthi uqhubeke ngonkawuza because uyaspana at the end of the day uphinde futhi ubhaye into okubheka Chami ngabanga ukuthi ayebo maye masingene entweni zalo personal life yami isesingena kakhulu manje but angisho sifuna ukwazi nangabe usizo kuzoba khona livele usizo lunjani lokuthi uthi awufuni ukuzithola ugrand we11 mhlawumbe uthola umuntu ongagaya ispani uthola umuntu ongaphusha izinto ezigrand nangabe ufuna ukuye ukubhema nangabe kunama rehab uthola ispani iso lesi vele so grand mina ngeke awusafuna ukuspana kwenye indawo hayi grand lesi spani ungawuziswa yini ke yes angawuziswa istress boy umhlaba nje awuthi yami mhlaba nje inhliziyo vele nginestress but ustresseka kanjani because utshona ugrand ngalesipani yonke into mnandi yini ekustressayo ke ngoba hayi ukuthi yonke into mnandi na 32 anginadladla uyoba nesidla njani mawuhle job usipanayo yiyo le awufuna enye job yona yiyo mfethu manje lokho ngisho ngi-acceptedly impilo ingakhona manje but mangaba nomuntu othi ufuna ukukunceda ke ungakhona ukuncedela angincede ngeke avele asukeleke nje azonginceda uyohlulwa yini bakhona abantu ababhaya mfethu ngisho or wena usiza ulufuni ke sicale la sizulwana lokuthi uthola isipani uzofisa angisho namaphupho bra that's why mina bengithi awunamaphupho mawuthi ugrand ngale level yakho but masobala ukuthi ufuna amadlaza shuthi unamaphupho no but yabo amaphupho akhona kumele mina ngizicabangele yabo akusiplace yakho ukuthi usuke la usuka khona kungani kanjani yabo uthi una 32 no angisho uthola thini ukuthi una 32 awunadladla wona nesi sure so into ngikubuza ngestress uthi into exstressayo le so okay wena
uzozifeza Topic yabo topic yethu manje yabo siyangilahla ukuthi manje sabatshele kanjani yabo manje seyiza ngapha entweni ini sikhuluma ngokuthi manje ubhema kanjani tayi ayabona ngisazi uma ukuthi ngiphendule kuphi ukusele ama question mark yonke le yona awusithe ngikubuza mina ngiyakubuza ke no uzimiseleni 11 Nhlanhla ngizimisele ukuthi ngiphile njengomunye umuntu othemba yabo life yami khona nje la ibambeke khona izinto engiyakhona ukuyisho awusule ngayisayidi kunezinto ongeke ukhona ngale kulela side engane akunezinto engikhona ukuzisho uthiyami so mangafika umuntu akubuze ukuthi Nhlanhla okay ngiyakubona ukuthi uhlezi washa amatransi nani ngicela ukuthi mhlambe ube clean uye kunkauza nasi isipani ngizogaya isipani kwazi nawe ukufeza amaphupho wakho sponsor enjani leso futhi ngicaka na ukuthi isipani iso lesimangashaya lesi umuntu ngithathile ngigunda utshani wenza isipani sani leso ngoba isipani sakusasoli sakumayini hayi ngisifuni leso hayi ngisifuni leso hayi ngisifuni ngisincaso nje ufuna isipani sokugunda utshani isipani ijob ezokubhadala vandaag ijob sponsor ijob ezandla zami mfethu ayisho nasemayini isipani isizandla hayi yebo njalo hayi umuntu mina ke akangigcobi yabona ngifuna umuntu ozongigcoba yabo uzongigcoba yabo umuntu ozongiphusha yenza la uzochuba angifuni umuntu wenza njalo ngoba nami ngigrand baya umuntu engimenzi kanjalo so wena le level oyiphilayo uzibona usharp you don't need ukuba nenqosi you don't need umfazi you don't need idladla because ngikuze manje angeke ube nedladla ngale level oyiphilayo because worried ngiyami le level man no angikho worried but ngichecka ngendlela okhuluma ngayo ukuthi nawe unezifiso but awufuni ukuzi-attenda le fiso zakho yiko ngifuna uku-understand ukuthi wena life yakho uzimiseleni ndaba ilokhuluma yabo kube bothinta ngameke yabonako manje if ufuna so haya siyenze so no phela ngeke ngisenze sometimes ukuphupha nokukhuluma kuya-attracta something empilweni yakho akusuke ukuthi kose kufika umuntu athi indoda nali idladla kumele uphuphe ngedladla kumele uphuphe ngefamily ukuze kusasa izinto zizoba great yazi neline kumele usifanele ngani angeke wena kusukeleke namhlanje kuthiwa kusasa sobhoba idladla kumele uqale uplan ukuthi okay now ngifuna ukubloma ngijinta ngikauza ngicale ngifocus 11 ngithola imali nangabe uzimisele ngemali nangabe uzimisela ngemali indlela ezokugaya idladla yiyo ngisho ukuthi ukuphusha ngale level uphusha ngayo angeke kuze ukugaya idladla kusuka ukuthi ngworried nempilo yakho ngibona ngale ndlela ukhuluma ngayo nawe uyangithola because manje ngisho share istory sakho ukuthi ukhule neThaya amabele treat kanjani nani wena ufisi ukuthi ube nencosi zakho ozoziphatha grand because uyile scale kusuka ukuthi scale uyanga ufike nabo grade 11 khona bangafika ngabo grade 11 uyangithola njengoba ngichazelile masiza ngaye ngithi the show it's about ukufundisa incosi ezizwa emva kwethu nangabe nawe kunosizo kumele uzolithola uyangithola bajay akukho umdlalo iningi ya ngisanawo amaboshona seNewcastle no brother